Galing-galing disetrene ngabot pandan alih atine, maling-maling ngajak mitrane adoh lega liang atine. Kaden kurenane tu sing ala karena wang di sisi tiang ngeladamenan
rajunane nyala natara kamar aja pada minta seken dewa kebeline ya beli anyana turang nanging ada orang-orang tunangan beli makacakan tandina buah-buahan megencet megantus akan disepanan nyicepet kayang jani kalau beli mana kongin mirip adi subanawang igal-igalan beline yen boningalen nak jakek pas baline karena itu amat dalam yana kanti lo anto maplisahan dot kana balik beli tuara jebongan namun lali unang tarang bagus beli makapluk rajunane nyala natara kamar aja pada minta seken dewa kebeline ya beli anyana turang nanging ada orang-orang tunangan beli makacakan tandina buah-buahan megencet megantus akan disepanan nyicepet sombong sang ilo liwat dia beli cuek sok jual mahal padahal maredi bisa aja nu pesel lengkat stempel bibelohe di baung beline masa ilo sing nawang buaya kadalen ilo serem san sebang lohe impasen beli mapi sing kenal padahal beli konden puas man belayan ilo padahal beli konden sah dadi mantan ilo masa ilo sing nawang buaya kadalen ilo dini di kamus cinta beline sing ada istilah patah hati apa buin lagar bunuh diri
Bayu ing rumah pelisahan kenyam Mbak Yune manis pesan body seksi makeloran di betul lampu aneh remang-remang kasada pada duanan sing peduli tekan anaknya di samping nyake iri nyake tusing sambil lama karaokean nyarwang ngale kesempatan engsap tekan liung ngalah utang kanti punya kesemangan yen di kafe grapa grepe na anto suba biasa sambil minum ketimpalen bajang-bajang merak mini kape japet cik kita kene anak kengoran suad macik kene macik kita mulai ne macik pelengan meli keset ditu di tegalinga meli ilih ditu di peguyangan isin dompet beline papasan telah dimulai ne mabakal yang uyangan kasada pada duanan sing peduli tekan anaknya di samping nyake iri nyake tusing sambil lama karaokean nyarwang ngale kesempatan engsap tekan liung ngalah utang kanti punya kesemangan yen di kafe grapa grepe na anto suba sambil minum ketimpalen bajang-bajang merak mini kape japet cik kita kene anak kengoran suad macik kene macik kita mulai ne macik pelengan meli keset ditu di tegalinga meli ilih ditu di peguyangan isin dompet beline papasan telah dimulai ne mabakal yang uyangan Hey
ilo ke pasar seng kanggo malu ilo nasine jago ulian tiwas beline bas kaliwat anjen nawa aku temani dadi menteri gaji beline sata kejuta ben abulan tanggahan malu ilo kumine sedang rawan rawan covid alias virus corona beli takut yenting ilo kuda geng-geng sing je ilo gen jama kejang bisa game over tanggahan malu ilo kumine sedarawan aja tuh beli rawan kanker alias kantonge kering beli takut yening ilo sing nyaman sing jadi raga jangan kejang masih rahasia sing jadi ilo ge jangan kejang bisa game over jadi oncom sebang adine ada apa dingah adi untuk beli uling abulan sube amres-amresan adi pragat megedi ngalahin beli dong kaden beli tiang sing mahal sing bedaya macam mana ngajak kisah bas ngancol beli ngai sakit hati yeneng sobat kuliana bali menganjahi kan buktene beli ke keto beli kenu sing jelenan tua melali kena medalem pianak sing adeng ruang apa buwe mau pisah ke selat tembok yang kekedok kena beline ting yang masih anak bisa nyali demenan dan jangan bersih dasar berteman menyanyi kijang lakut cagar ada dengan yakin kedis coreng mabasa manis mabasa manis bungkung pendok sedang dituju dia pendurit kenyungan manis salah tembok sama kita nyujuh
wong sing jelenan tua melali kena medalem pianak nih sing adeng ruang apa gue mau pisah ke selat tembok yang kekedok kena melindah ting yang masih anak bisa nyali demenan dan jangan bersih dasar berteman mengali kijang lakon cagar ada dengan laki gadis corek mabasa manis mabasa manis bungkung pendok sedang dituju sedang dituju dia penburik kenyungan manis kenyungan manis salah tembok sama kita nyuju rezekine alo ale elah ilang sekayane alo naik tiang nyansan Buddha panelah nikangin kalau mejudi mejeki yak tiang setata happy nanging ngejengit ngedengang gigi ni jandi nyali rezekin kewa marati yang ngecapin pai paka alian ni kewa ngali pipes ne suka ngai tiang berak mekena ibi dan beguleng ni jandi tiang ngeleng kenang he ingu paleng hidup peglalang lileng ipi dan sabengnya setata tegak tu sentain merasa nelahan lelah sebengnya tata pangus rokone ngelebus tomplok minuman alus nejani hidup tiang meguyak marem rasa bibit itu sing memegang hidup uya utang timpal ngansan ngejohang yek cara bangken dongkang bebek
mewah ngale pipes ne suka ngai tiang berat mekena ipi dan beguleng ne jani tiang ngeleng kena he ingu paleng hidup peglalang dileng ipi dan sebengnya setat tegak tu sing tain merasa nelahang ulah sebengnya tetep pangus rokone ngelebus tomplok minuman alus ne jani hidup tiangnya megoyak marem rasa bibit hati sing memedang hidup uya utang timpal ngansan ngejohan yek cara bangken dongkang bebek beguleng kati kene kayu lengkong bidang kedek jani ngeleng tiang sing nyidang ngomong ne jani hidup tiang megoyak marem rasa bibit hati sing memegang hidup uya utang timpal ngansan ngejohan yek cara bangken dongkang bebek beguleng kati kene kayu lengkong bidang kedek jani ngeleng tiang sing nyidang ngomong. Carana ngoraan buka ikula madam dibungut pane angat sekan angat pulas nelaplap nanging bulane asma kejang subane gude bulone liglek sing ada anak ngerumang kita ne rasa yang beli untuk ke jani ngelada menan di sisi daman saja daman karena Eliang nanging pipe setelah mengejar di subane beli liu ngalah hutang mitane blait ngedamplang jani beli sadar tekan padelekan suada maketa-keta kasuut memitra ngale demanan di sisi kenyayangin ragan adik kengken ini ngade ne payah
ngabesi tresnan beli kapok lah mengalih demenan di sisi Jani beli sadar teken padewekan suada maketa-keta kasuut memitra ngale demanan di sisi kenyayangin ragan adik kengken yening adi ne payasen beli skadi ngulore mitran beli apang entel magledat ngawai bakat tepuken sesai ngidang kopen beli ngabesi tresnan beli kapok lah mengalih demenan di sisi nuda disiraken nanging sakit hatine sing idang nyubaden olehan laksanan adi diara peline kuangan apa buin maka jang subah kelam adanya harta berana urep
laksanan adi diara beline. Kupangan apa buen makejang subekal bang adanya harta barana urep kal serahan dong kekene walesane ketulusan tresnan beli buka sesonggane susu kewalas tuba. Nana beli melakar batu bulitan sing bakal retak ulian gempa teketoni wireh tresnan beline tahan goncangan dia peneliu anak lo ngorang I love you. Ketan pokok nebeli subal tenang ngelah tunangan juga tajir kelas sultan sing peduli anaknya mat ilo cara bola masa bodoh ada neng orang kulkas 6 pintu
ilo sing ada rugine. Terjang tsunami, jauh para beli pindah ke lain hati. Juta terbalik, I love you, oh my darling. Ketan pokok ne beli subal tenang ngelah tunangan juga tajir kelas sultan sing peduli anaknya mat ilo cara bola masa bodoh ada neng orang kulkas 6 pintu metunangan ngajak ilo sing